салом бинандагони гиромӣ. барномаи хабарии PAYOMNEWS аст. дар студия шӯҳрати раҳматулло сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. сару либоси мактабӣ тиҷорате ки оилаҳоро муфлистар мегардонад. кумитаи давлатии сармоягузорӣ бархилофи қонун иншоотҳои давлатиро фурухтааст. ширкатҳои нафтии хориҷӣ Тоҷикистонро тарк мекунанд. аз ҳафт нафар варзишгари тоҷик 6 нафарашон дар бозии олимпии Рио 2016 ноком шуданд. ба ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонии Тоҷикистон супориш шудааст, ки бинобар сабаби тағйир ёфтани ранги сару либоси мактабии хонандагон либоси нав харанд. дар шаҳри Душанбе вазорати маориф ва илм ба муассисаҳои мазкур супориш додааст, ки сару либоси хонандагонро аз корхонаҳои саноатии Тоҷик текстил ва ёқут харид намоянд. аммо дар баробари қиматии сару либосҳои мактабӣ ва дастрас набудани нархи онҳо сифати пасти сару либос ва дигар ашёи хониш волидайнро ба ташвиш овардааст. Нуриддин Саид, вазири маориф ва илм, зимни нишасти матбуотӣ дар моҳи июли соли ҷорӣ дар робита бо нигаронии хонандагон ва волидайн оид ба сифати пасти сару либосҳо ваъда дода буд, ки ба корхонаҳои дохилии кишвар супориш дода шудааст, ки матоъҳоро аз ашёи хоми ватанӣ истеҳсол кунанд. имсол ба корхонаҳои дузандагӣ зиёда аз 1 миллион дархост пешниҳод гардидааст. мо истеҳсоли матоъро низ дар дохил ба роҳ мондем. корхонаи саноатии хуҷандкотони вилояти Суғд истеҳсоли матоъро шурӯъ кардааст. сифати матоъро ҳам мо дидем, хеле хуб аст. мо талош дорем на фақат либос, инчунин дигар ашёи зарурӣ барои таҳсил ҳам дар дохили кишвар истеҳсол шавад. мо дигар китоби дарсиро тибқи қонун дар хориҷ чоп намекунем. онро бояд истеҳсолкунандаи давлатӣ чоп кунад. ин масъала ҳам ҳалли худро меёбад. ҳамаи хонандагон бояд ки сару либоси ягона дошта бошанд. карим наҷмиддинзода, сокини шаҳри Душанбе, мегӯяд, ки соли гузашта барои фарзандонаш сару либоси мактабӣ харида буд ва имсол ният доштанд, ки онҳоро истифода намоянд. аммо ба хотири дигар шудани рангу намуди сару либоси мактабӣ боз маҷбур аст аз нав либос бихарад. Тоҷикистон ҳудуди 1 миллион хонандагони таҳсилоти миёнаи умумӣ дорад, ки солона садҳо миллион сомонӣ аз ҳисоби фурӯши сару либоси мактабӣ ширкатҳо даромадҳои соф ба даст меоранд. як манбаъ аз вазорати маориф ба мо гуфт, ки шахсе аз наздикони оила ин тиҷоратро ба зимма дорад ва имсол матоъ ва сару либосҳои мактабиро ба кишвар таъмин мекунад. кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Тоҷикистон дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ иншоотҳои давлатиро бархилофи талабот ва қонуни музояда бо нархи ночиз ба фурӯш баровардааст. бинои иншооти матбааи корхонаи воҳиди давлатии фулузоти нодири Тоҷикистон ва раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бархилофи талаботи қонун дар бораи фурӯши амволи давлатӣ хусусӣ карда шудаанд. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бар зидди коррупсия мегӯяд, ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар дастгоҳи марказии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ба маблағи 46,8 сомонӣ ва дар корхонаи воҳиди давлатии Тоҷинвест ба маблағи 127,1 сомонӣ зарари молиявӣ ошкор шудааст. ҳамчунин чандин корхонаҳои дигар ошкор шудаанд, ки бо нархи ночиз бо музоядаи сунъӣ харидорӣ ва аз худ карда шудаанд, ки асосан соҳибони ин иншоотҳо роҳбарон ё хешовандони роҳбарони собиқи ин корхонаҳои давлатӣ будаанд. аммо коршиносон мегӯянд, то ба ҳол агентӣ асосан шахсони саркаш аз доляро мавриди санҷиш қарор медиҳад. роҳбарон дар вақти вазифа будан иншоотро бо қимати ночиз худашон тавассути дасти саввум ва дуввум мехаранд. аз ҳамаи ин дуздиҳо президент хабар дорад, вале то он ки роҳбарон хилофи президент ва ҳукумат мавқеъ нагиранд, ба тиҷорати онҳо ягон мақомот кордор намешавад. вақте садояшон баланд шуд, он вақт барои ин хилофкориҳо ҷавоб мегӯянд. барои ҳамин мансабдорони мо аз он ки барои шоистасолорӣ ва адолати иҷтимоӣ талош кунанд, бештар дар бораи тиҷорати шахсӣ ва оилавӣ андеша мекунанд. ба иттилои пойгоҳи хабарии Азия плюс, ширкатҳои маводи нафтӣ ҳамчун Тотали Фаронса, ширкатҳои нафтии Чин ва ширкати англисии Канадаи Тежус Петролиум тирамоҳи имсол Тоҷикистонро тарк мекунанд ва ширкати Русии Газпром низ дар ҳоли баррасии ин мавзӯъ аст. мудири дафтари намояндагии ширкати Русии Газпром эълон кардааст,
که به دلیل بالا بودن میزان انداز در تاجیکستان فعالیت در این کشور زیان اقتصادی به همراه دارد. بر اساس توافقنامه همکاری تاجیکستان با شرکت‌های خارجی نفتی، این شرکت‌ها باید 30% از تولیدات خود را به عنوان انداز به حکومت تاجیکستان بپردازند که این طلبات شرکت‌های خارجی را از ادامه فعالیت در تاجیکستان دلسرد کرده است. تاجیکستان بیش از 95% از نیاز خود به موادهای نفتی را از خارج تامین می‌کند. امروز کریستینا پرانژنکو، عضو دسته منتخب المپی تاجیکستان، در مسابقات عاید به دویدن به مسافه 200 متر طبق برنامه بازی‌های 31 تابستانه المپی در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا شرکت ورزیده متاسفانه ناکام شد و از به دست آوردن مدال المپی محروم گردید. باید ذکر کرد که از 7 ورزشگری که به هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان داخلند، 6 نفر الکی به ناکامی دچار شده از مدال‌های المپی بی‌نصیب ماندند. از دسته منتخب تاجیکستان تنها گرزانداز تاجیک دلشاد نظرов باقی مانده است که روزهای 16-17 اوگوست هنرنمایی خواهد کرد. یادآور می‌شویم که بازی‌های 31 تابستانه المپی در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا تا 21 اوگوست ادامه خواهد یافت. اکنون مختصر از رویدادهای جهان و منطقه. بر اثر سقوط هواپیما در شهر توسکالوزای ایالت آلابامای آمریکا 6 نفر به هلاکت رسیدند. بنا به معلومات ها هواپیما حین پرواز از فلوریدا به ایالت میسیسیپی دچار سقوط شده است. در استان یالا جنوب تایلند شب 14 به 15 آگوست 3 ترکش به وجود آمده اما تلفات جانی به قید گرفته نشده است. این حادثه را مقامات تایلند به یک سازمان مبارزان جدایی‌خواهی اسلامی ربط می‌دهند، اما تا به حال سازمان جدایی‌خواهان اسلامی این را تصدیق نکردند. سازمان جدایی‌خواهان اسلامی طوری 12 سال می‌شود از مقامات تایلند طلب دارند که به آنها حقوق خودمختاری داده شود و از زیر سلطه بودایی‌ها که شب روز مسلمانان را زیر زجر قرار می‌دهند آزاد کرده شوند. فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا در مراسم برگزاری 90 سالگی زادروزی خود شرکت کرد. مراسم سالگرد در تئاتری به نام کارل مارکس در گوانا برگزار شد. کاسترو به مراسم با برادرش راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا و نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا آمد. وی سال 2008 به سبب بد شدن سلامتیش از مقام رفت و رهبری را با برادرش راول کاسترو سپرد. با همین برنامه خبری پیام نیوز به آخر رسید. با ما باشید. خیر تا روز دیگر. خدا حافظ.